kasa na hamu. Maya den kete asa mo ankasa mo ye mo say mo amaban no. Are you guys crazy? What is wrong with you? Se mo si ye nkwasiafo ya boda mo media isu nti ne so ye nim de ye de nkwa to ho. Yi mu omo asebe omo nya afi wo party ne mo no. Na obi prekope wa yi ne ti 2 months 3 months yes yakope ba bia man se wontena ye moa. Me say Chief Azoka woye hwan a nti nipa ntumi nka ne ho asem. Ebinum hunahuna me eja edere when this party ni mo. Ana me si mo hey omu bo akra. Sister day me ko for video na ba ye beka ho asem ha. Ye beka na hey. Omu kwa ye omu David. Mi mo mu kwai mu kwa fancy omu nkete me ko akotwe asem na go public. Am ya discussing here. Say na mi twamu. Ana was anything for the meeting na mko me ko tell them ko say Captain Smart. And NDC TikTokers. And omo meeting. Oh my God. And you go hoy any mu na nam. De ye threati wo mu just NDC mi kire mu a. NDC pending for threati wo mu e wono no abe fire. TikTokers no be say oh ye didi ja wo mu. Omo so abe fire. Captain Smart. Eso dey say abe tudwa. Anu nyina for NDC government ho. Me ba won kire mu no a kire wadwe ama me. Ewo comment section. How you Penyah block media. Best was any day. Obe like video no that mo subscribe button subscribe click notification and latest update na better wa adwen dia mama e wo comment section best was obaso no a share for so anya bi ahwe enti wen eye fie ntokwa odum say NDC a party a 2024 election no they promised beyond reasonable doubt omu promise youth ne pay ye I say oh pardon the day of politics mu hai bravedo NDC come and dom NDC. Say oh person your youth your position blah make you come and dom NDC now be dom NDC ubenya de pa because MPP there I am go for the enjoy bra NDC be one appointment what I say o bro nsem nyina we so e ma youth no agi chi edom kodom NDC e ma make I say at the NDC for aye no o benya asem every say youth how much I promise youth no any adwom ni shewutom ni ba nya se Mahama no mpana asemu ana is a party room support no eye de omu benya se mo we ni aba de omu benya e be se mama na to mutirim se otena MPP onya hwe bo ben dis dia obenya bibi 8 man mremu edina obi aba wele man said say Mahama we ni a eye fair share national cake na ye go tam brantai abeto so anitwanu se dwa ponko na no obi agire dia but omba ye no asi edidi ja wo mu etuko media say bosia apai wo hono NDC TikTokers no omadwa lie ebi mo asat ebogombe ene supermarket Minu asafe na be pie video yi so a she video yi man koka ye mpanimfo no nsa eye his excellency John Mahama ba bibia wo bia ye chia wo NDC from mpanimfo na ba bia mo no ye chia mo na asemtia wa na no pai edware no ba me mo ba be share eye NDC from mpanimfo no me send sa signal we ayede ama mo enoma e koso we party no no e time na mesi nipa bia no se wo kai ba bia wo free a ya wo omobo se wo kumase na wo ka wo hia sem e kire nkrofo a yesi ment na kumase tu anamo ya tu anamo na ye tuo no minua ba ko a wako ama NDC yie pa no yesi ebekọ empanifo na edu esi emfani kanko ho yate ase ye mra na wafre nipa no kwa wo so wo ba no na enkofo bi tete wo so mo woni ho nipa no kwa se woni ho titiri empanifo no mo ace no yesi aid mo kasamafo no hwe ye wonsem e wo ho message si aye de bere ganafo no se mumu ya ma adwene se ya NDC fo mpanifo mu be yi pamu a me mfa masem nsie o entimi o time bebiri pa said ye me reaction city no sa na action city obi am frame se me be ya NDC adwuma muntie ba asem ba ko a me ka kire mo no ne se abrehosem ne se na ano ye call flaster had ba bia be ko bia nkrofo te no muntitwi na obi a wontitwi ni campaign ben e na okokoye ma NDC ti bi ba power ya nipa ukọ flasa ha ukọ dubli ba bia obefo bia no nipa obehia obo no Ghana ha so bia nim say meka meminya asante ni but bia nim say asante kasa eni timi de campaign man krofo tie man to mo aso yie but ukọ empanifo offices around NDC
offices around Ghana, the whole Ghana, ni pay on common teaching. Na mo pa che say ya so did media no ye nka we kwasiafo yate. Say there be an catch say His Excellency John Mahama NDC for no 24 baako me sembe anan bi wo omunti dige na se mo se ye nkwasiafo ya boda mo media isu nti ne so ye nim de ye de nkwa to ho me a me mete ho no me fie wura wo hu se me ya NDC ni wo si fie na me meti mu no wo bebubu ni sister fira abuchi ba bebubu da no asi ne foforo menka sa no ba ka se me de NDC me ka kire mo asopanti asentie yi mu omo asebe omo nya hwi wo party ne mo no na obi prekope wa yi ne ti 2 months 3 months yes ya kope ba bia man se wontena ye moa se ye moa de a nyame ya adom a mo ya we se nyame ma ye nko a ye ndi obi a wodi nkuwu achi o me fi se me ba wi asem ha no me nkofa me kokuru mutim votu ma obi e ma ni lusu ta me ka tell ne me te ho me se ni kudi ba o me achi obeba power MPP party no bebre pulu kura se ye nko but ye pega na yi se ba o me ane Kennedy Free Party no sisi a me ko MPP I'm telling you because minim se omo no omunya futufo no munya mampa leader we good leader omo ye because omo ba omo ye adwuma kakra no ma mo achidifo kakra mama wo ye ade ba se mo ma ye ma adwen se media no so de eje de ye nkwase asem ye ko fraud e ko perform ni asa ba media no so abe kasa but the BD kura edi ma ye nka asem mfa sika ma ye adwuma asem kura wo de ko to pan mu bi ani mu no na obi tigate na no won tifi kura ha wo se woni ho se woni ho de aya te sa abato no susu duru ho no ma ye be mama hu se yesu ye ni ho me ka kire mo ye wodo mo se mu fa ye se ye agimi fo a me se me nka hwe the next time I will come no me to bomb se power ne ba na mo de appointment ne kokomo bi na afi nipa na esese mo kura mo ponte no ma ne mo de ba bi tena ma ne timi ma ye se ne office kwa ye corporate ne ye ba bi di no sa nkofo ni ma yi mo ani ayi pa mu ya ye din ye nka sa the next time no a ye be ba no me nka hwe o she video bi so ye NDC ni ba papa she video no ma ne ko to His Excellency John Mahama nsa ye nye obi a na esese wo fa na dwuma ye won krofo bi wo ho na aso e wo se wo ma wo sika se dwan mo de bekwa kudi na mo makudi because omo de omo kwa e no mo krato so enye obi na betima fa na dwuma o enye obi a e na betima fa na dwuma se e ya dwuma e wo obi o wo se wo mani sika abruchire kuru e wo ho abruchire e wo ho enye Africa ye si ye because the Africa politics no de e no because abruchire obi amfa ne kra enkonkoto ayi ensaimu se wo ye adwuma bi ama party bi o ba Ghana obi di ne kwa ye bo obi two party nti ba abruchire ye mo obi two party nti o entansi enti sede ye system no setie no ne ho akade no say ye wonkofu bi ho say wo from na mo kakra diko pe bibi ye enkofu bi ho wo so mo msika diko pe dan because ni fie na wotimu no onye save meka na mo mfa na say ye nkwase asem she video na like now there was one particular evangelist 2024 na me follow nipa na oye campaign e de ma NDC kasa de ma NDC o kirem say now no eniema start technical kra bi a yes what start ebo mochi no NDC mpanifo start threat no one also abefire me say Chief Azoka woye hwan a nti nipa ntumi nka ne ho asem ebinum hunahuna me hwe nkasaye no mukura na me hunu se omunya me nkwa kura ombeji me nkwa afiri me nsam politics nti da waya ade a emfa ni die emma oman no mra ye nka na hwede oye no ha your mother. I said your mother. I said your mother. Ne kwan so a se Alhaji Masaudu wankyerɛ maturity wɔ hɔnom a nkadie ne besi Azoka nkrɔfo no bi hwɛ kwan a ɔfa so atwe police ne bi kɔ akyi sɛ ɔpatanti na hwɛ ne nkrɔfo no so bi wɔn hwɛdeɛ na ɔto no saa no sɛ Masaudu wankyerɛ maturity na obehave to say Azoka ye na enko nso na chirifo no
omegina ho se Mbu Masawudu ena IGP tete yahonu ton nsafre wo se brabe yi nsem bia no wote de okan te wonti ye ena wonnam nasem so hunahuname a obi a wo ye chairman wo president ya oyi IGP no na wo koka se ne fra ofre wo no it make sense na ye noises obeka se mabomi team ena meka hwe video no that person. You don't have sense. I didn't know. You said it. Police. And I'm asking IG. Somebody, as a member of parliament, minority leader, you know the law, and he slapped a security officer on duty. They didn't invite him. Civilians slap each other and were invited them. It's nonsense. Who send you behave ye? Enna binum so boje ne so. Nipa na oye ne interview kra na ni ajesere. Onim se waka nyansasem. Enye chairman kwa na woye Muslim. Wo san ye obi a wakọ haji. Na wo behave say ya. Enkwara no ya legacy na wo de kire nchirima. Mekoka we ya na obi beje me nkwa afiri me nsam a. Obi a me ka nokore no hunahuna me. Nyame ben na wo somo no. De mu ye kura kire se nyame som ngu na party enyina. Samonti de me ka na se na mo kasa tia me a. Psalm 109 verse 1 to 20 medija wone wasefo nyina. Na mesande Surah 111 media no eja wasefo nyina. Mala dia hodin na wo. Malaria betimi agwo. Stroke betimi aka wa hyedan mu. Munya homaso no ahantan na munam na mo chiachia na mo dan mo ho. Nantia ne kire se tumi nyina ye media. Tumi nyina ye media na edi wachi. Ni ejimi ewo man no mu se ye nka. Mala enya me misule mi do nyame me matra me ye OJ man yo. Mato chacha manum wi. Tie mabokro no petimi gina bonten so keka nkwase asem mansuro ebetomi no. Sabre no mansuro wu mansuro prison. Na dia meya no enye kokoam nada social media obia di nani hwe obeje me nkwa afiri minsem. Munya hweye ewo me ho minya obia ba opa sundwe pa wo fie opa hoto wo fie mala mi do nyankopon fabuo ema nyankopon nyame na odi buo mamasem. Ahantan Proverbs 13 verse 10 Ahantan din tokwanko na eba na wona otie futuo no nyansa ne wonte wonte futuo a masa jimi nko a enyasa azoka na sansem we nyina ekoma no omo nso aye omadwen se ombe niamo ho nsem ewo man no mu no tankrofo no meni wo me ka kire azoka se reputation ehia se nyame ayadom wo ye azoka besi nne yenti se obi abo uhunahuna nipa ma no boro so saa kitikiti saa ni mo nyampe bebrebe no enne ma nyankopon ma David ekum Goliath entokwa ya adibia mala hweniye David kum Goliath no tatel no wanye nti saa tatel no na mepese wukita saa tatel no na mesi obi biara okura tatel bi no ontie saa asem wi na ommo ho ban obi bo wasum saa bre na wamfi na obi beka se ojae bo no ompese obo nso bi kura nka wuntumi no azoka midonyame tie masem ni ye menya otamfo omo yo yodom no midonyame obo pese wo maye nyanka na wo yire dan kunani seme midinya miachi eka nokre na obi kubia nyame ne dat so te ase a obekon omi wu achi na se okodi azoka anase panyin bi achi ya ntutu asem na wu a wu achi sa nipa no obedi wasem amawa
ewa ujejireje tawakatu alala momfa mo ho ntwiri nyame na munya se mo de mo ho atwiri politics unim nipa na wo hunahuna no mala unim mi o wo de akire meba be ka me ho asem pa akire o kom bra me krom sunyan bebisa omo ho asem omo munim Old Testament no bisa omo nna nkuro so amatutu kwa akoso no ko na ko bisa me ho asem kwa kwatia ko bisa me ho asem ko sehwi nkuro no bebre so na ko bisa me ho asem babia odini a ya de freme nso humi a kete baka tam frama hu mi se ana me kofom mi a me krom bisa na o mon ka me ho abakosem nkyire o me ni nipa ba akonku dabi awaka lonti no na obi su ntamachi aya na me nya ntokwa so a obi a present ye mmome na nyame so agina machi nipa ne ye 10 kurana nyame de omunyina hye me nsa binimu se ye aduro mala mi do nyame se odo ho twiri nyankopon a aduro bi ani wa echen no omanya takila yaji Allahu maharaja obi osuro nyame na ode ne ho ato nyame so na nyame je no efiri wo ha ne usuro bebre mo kumase kajetia enko mu kumi mi aminu mu nkramofo se me kasatia wo mo abra mi yi nsem firi tworo mu omu firi alaba sekan ne ma bebo me se me fidie nyina akotwe sekan se ode wo me ode wo no ani nua akire mi te se yesi wo brekum ya tata me 3 times first one anaju crusade ase no mo mbeye no nkramofo no masa na obi adwana penity police station na me kodama ade achi enu achi me sanko brekum me komenko a na ma me bi wo zongo ho no ma me nim no ntimi kokochea no omuhu mi na omoba onunie na msi hwan omusi nyawo na nano ba be didi atem yesi no hwan na me di na tem afina omoye bi kan mbuga asimunye sei na msi hwe menye wo obebo me no enu nka me coat dabi adi kan fo ye bo wo mo nti wo bomi a na nyame sem no eto atwa na ehwa na me so macho man ba konsa am say braha medin nsa no eto me boso sei sene mo chi atwa me ho ahia no hwe se me shekia no ba o se dabi nam si mala me de mo ye no me hunu se mo ye biribi afi wo mo gina kubari ayi danwa mu ne che wo munyae na wo munyonko ne me ye den me koye enu achi me sambe ye crusade ewo kato eno nso ade achi ye me ko dwam se me ko preachi omotin kana sada na efieda obi akoma lie se me wo honum enu nso omo bae masa come and see omo kan me share store dan bi mu ena muslims na bi ejina gate nano omo mpene ma omo nya de enwura masa dwanu 2 force na nkwasefo hefo come and see them be yi me free damo tama police for on me be kono akuye se wo de sekan ye den wo me first one wo me ha wo me ha mark no kura ho sisi ameka sei enu achi wo sande be wo bi o se ni nua no protect o se din na ga enu so koye case wo police station kramo 20 something years ni na se nyame ahweme so abeduru ne na nam politics nti wo be kumi afiri wiase mala ma honye ha nti abere bia ma ready ma yesa achichidie abere bia me damadaka mu nti ade a mesuro wiase sesei no bone sanse no na tete me ni menyankopon ntem me fum menyankopon a na ye mesema lusu biribia yes se me ni nyame all right ya me ye nam me ye hye se me ye nipa me ye mranka TikTok yi so kura me ba ahyase no hwede me nuan muslims ni bidimu ye munnimu ade no ye kire mo nso abon se na kikikikiki mumra debate so amoma sesei nyame na ni ye yimi amana ne me defend Islam there's someone me can defend Islam senka ukumi sabre no nka sansem no ka wo na obeka nti wo a wo se obekumi no yire ho na bekumi na madwuma no to aso na se wo ya ade na enye na me koka
na ye di ntutura same way edit srem ho say ye per factory broni a wabodam na on pemfa so na beba bi factory ho. There was a Captain Kojo Smart. I was saying be a catcher DC for. What am I saying? Hamu. Maya and kitten. As a one casamo yet more same one no. Are you guys crazy? What is wrong with you? Yay! Why? Ah, yeah. As a motor to one, Jimmy sa. You can't move some bete. The reason they say, we make us so capture Casabama by no 1 year so. Yeah, quite no. Yet now, I buy we soon say no, me yet because I buy we enemy image in them. Macabium present a beer near Sassi Swa. Oh, yeah, you are buying we chair me. Even NDC presenters no kura no whom say yeah kewo we are champion. Hey, moi. It's yet na ho. Na say we a minister, we a DCU, we a MP, we say aban we yeah. Ye be you what to abonten tem. Look, the way I move here no. As obi a president di, enti Jimmy sa. Mabu bodamana. Ejuma no wo ho esesa moyo no. Obi a na din so be, obi a president di. MPs no obi a line say Mabna be di president na, why minister. Abraham be dia, why DC, we be dia, no why say. Enti we nam wuram, we so nam wuram, we nam wuram ho so na wo ho. Mabodamana. Me making too much the will have whoopata me. Whoopapa masem memfa. But I buy way to the yeah man say. I buy way, yeah man say you, yet now. It's more among my saying kitten ye humina. Moshada ye near man kete mo amujisika MPP for no ye the muina. Hotel bi votarege. Mukoye meeting no magic kakra. Hey, hotel bi osuyane e wo kwan ho ura suyane kruba wo nsabonkum. Membo bia facility din na makoshem. Na my meeting na magic kakra. Why are you deciding say you will make the vice president unpopular? Why? And this is for Mabadamana. Mabadamana. Oh, Jena no pokwajibai. Opa ya no popular. Opa man ya no popular. Or a vice president. Or a vice president too. Who the day she is the first female vice president of the Republic of Ghana. It is a opa ya no popular. We you one you we vice if you are president now. Or the vice president of this republic. Are you guys crazy? About a month or two ago, I said, say, we must soon to FD moi. And Sam George FD says, so I'm the Haruna Kahon. I'm the Haruna Kahon. And Kofobi Swamba money at some at Nasi will be a hopa Ashisha FD Ama Julius Debra. And you want to test Ama Julius at top say, Tom. Ya kwa kwadi nkruma first. Galam say your problem e da ho. MPP ntimi ansolve, aban we so ntimi solve ye. Yan kan no kwancho. Galam say na aban we or twene to ase or panto. Ntimi. And also enkrofa say da kosum amaboa afidie. Say ye suma amaboa afidie ba na tom na president ayidadi. Ne de oba bi aba. Ebe ya DC for na abada mana mo party for no from ho soon say come de won mo party for they are crying no. I am coming from Western and Central region. I know what I'm telling you.
Me minim da be ka kire wo. Mo party for na wo from holiday are crying. Na papa bi no wo me na na kwaku bi cham krom e ogomu atachiman. Ye fa ni ya o ma abre. Openi ya ma abre. Oto bicycle na bicycle ni finfin no twa plywood hye ho no twro ho. E wo mitirim. Bicycle ya fa se Buzanga Volvo no twa plywood no de hye finfin no twro ho. E wo mitirim. O de bibie so na twro. Enti so to na hohoro na wasa kwotro e wo mitirim. Ena na openi tashola ne baba ma bako oyemumu ya fa ni ya omumu. Omu say ya ma brande bi odi bidie na twro. Ana okofa anchor boy ne red paint. Bicycle ni si Ahmedi afo aso dan no ho. Ana ya omum kofa red paint no. Na odi fefa mu ma no e wo mitirim. NDC for now, omu di machi no. Wonu omu di nkoma omu say e wo yetirim. They know what they want to do. And share what you have to do first is to sort Penyah war party out. Make us sort it out and get us a process again is come out. Because Penyah ba coupe or to be control nipa be 3,000. Mon Penyah fosu mu youth ni su mu hunyan santrase. What to do. You are thinking about making the president unpopular. You are thinking about making the vice president unpopular. Setting traps for your own ministers. Are you guys mad? Meme kasa ni etuam ka o. Enti mo ya mekasa anti bi so e dey me dey na betua. Ma madam. Den ha mo NDC for. Den ha mo. Eniema kitten samuye na krodwe maje adwani na aboba ama so papa we onunkwa na eko onunkwa na eba na muti akire instead say mo be ye adwuma na aboa no jimi chere wa adwuma me e wo comment section aha yi Penyah Media Accra.